कर्मपा जसले सम्पूर्ण चेतनशील जीवनको हितमा काम गर्दछ। हो, कर्मपाको मुख्य अर्थ हो यो। अनि स्वर्णिम वंशावली अर्थात् स्वर्णिम जपमाला चाहिँ काग्यू। गुरुका मुखबाट निस्केर शिष्यका कानसम्म पुग्ने मौखिक शिक्षा पद्धति हो काग्यू। यस्तो मौखिक शिक्षा बुद्ध शाक्यमुनिदेखि नै सुरु भएको हो भन्ने मान्यता छ, जुन शैक्षिक पद्धति आजसम्म पनि चलिरहेको छ निरन्तर। हिमाली बौद्ध धर्ममा कर्म काग्यू सम्प्रदाय अभ्यास वंशावली प्र्याक्टिस लिनेजको रूपमा पनि प्रसिद्ध छ। Actually, Kagyu school was pure Vajrayana Tantra. First time, Kagyu, the Marpa was a very famous Buddha Dharma translator. He was a very famous translator. He went to Nalanda, the Bihar, this area, to study Buddhism, and he met great Mahapandit Naropa, and he studied Buddha Dharma for 18 years, and he practiced there, and he attained the Bhumis under the direction of Naropa, his teacher Naropa. Naropa was very, very, very famous Buddhist master. He was very famous Buddhist master in India in around 10th and 11th century. And Marpa, when he went back to Tibet, then he translated almost all of his teachings. And he has four main students. Among the four, one is Milarepa. And one teacher's name is Chuku Dorje. Chuku Dorje he was holding the lineage of the interpretation about Tantra, such as He Vajra. Milarepa hold the lineage of 6 yoga, Tummo Bhaneko. Tummo is an essence of the yoga. You know, this is very secret methods. So, and he translated all these Vajrayana doctrines in Tibetan, and one among the four, 2 main are the one who generate the teachings. Milarepa and Ngok Chuku Dorje. Ngokpa is the name of their caste. In Tibet you have the name with their caste. So Ngokpa is name of caste. Chuku Dorje is name of that particular Lama who was his main teacher, Marpa's main teacher. The Ngok Chuku Dorje's lineage went to Gelugpa very highly. Therefore, Gelugpa is actually Sabkajupa. Gelugpa is also Sabkajupa. As far as concerned about the Tantra, lineage of Tantra, they are Sabkajupa. Marpa also received a lot of teaching from
Mahapandit Maitripa, who was another famous master in Nalanda those times in the 10th century. Maitripa. It's called Mahamudra lineage. Marpa has two main lineage. Of course, he has many sub-lineages of the different Buddhist doctrines that he studied in India. Is kind of countless, but main one is Tantra and Mahamudra. Mahamudra is name of a text that written by Maitripa, but in the meaning is less Tantra. It's mainly mind nature meditation. How to do the meditation only, that your mind directly go into samadhi. Samadhi means the meditation only, without Vajrayana practice. The name Mahamudra is used. Mahamudra is tantric name, Vajrayana name. You have to know, when we say Tantra, in Buddhism, Tantra is not the same name that known in the Hindu communities in India. There's a difference. In India nowadays, Tantra does not give good picture as a religion practice. But not that one. Tantra means it's uninterrupted descended lineage. Lot of doctrines there, and the tantric doctrines are very profound. And Marpa spread a lot of tantra subject that he learned in India, in Tibet. So Kagyu. कर्मा काग्यू नाम यस वंशावलीका संस्थापक कर्मापा दुसुम खेन्पाको नाममा आधारित छ। उहाँको जीवनकाल 1110 देखि 1193 सम्म चलेको थियो। दुसुम खेन्पा बौद्ध इतिहासमा प्रथम अवतारी लामा हुनुहुन्छ अनि दुसुम खेन्पा नै पुनर्जन्म पद्धतिका संस्थापक पनि। कर्मा काग्यू यस्तै पद्धतिको प्रथम अनि लामो समयदेखि चलिआएको एउटा पद्धति हो। वर्तमान कर्मापा क्रम अनुसार दुसुम खेन्पाका 17औं अवतार हुनुहुन्छ। Reincarnation system is started by Karmapa. First Karmapa, Dusum Khenpa. So Milarepa's main disciple, Gampopa. Gampopa has, of course, Gampopa has many disciples. But among the many disciples, one of the chief disciples was Dusum Khenpa. His name was Karmapa. And then he left a will to his disciples that he will reincarnate again as a human in this world to hold his lineage. So first Karmapa, second Karmapa. So Karmapa was the one who started the reincarnation lineage. कर्मापा भन्नाले बुद्धचार्य वा तथागत कर्म गर्ने व्यक्ति हो भन्ने बुझिन्छ। विभिन्न बौद्ध सूत्र र तन्त्रहरूमा भगवान बुद्धले कर्मपाको बारेमा भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। कर्मपा भद्रकल्पको 6औं बुद्ध हुनुहुन्छ। काग्यू परम्परा अनुसार 6औं बुद्ध दुक्चा साङ्गे बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारका लागि दुसुम खेन्पाको रूपमा अवतरण हुनुभएको हो।
पूजनीय 17औं ग्याल्बा कर्मपा थिनले थायदोर्जी सन् 1983 मे 6 मा यस लोकमा अवतरण हुनुभएको हो। उहाँका माता देछेन वाङमो र पिता मिफाम रिम्पोचे हुनुहुन्छ। मिफाम रिम्पोचे निङमा सम्प्रदायको उच्च तहको रिम्पोचे हुनुहुन्छ। परम पूजनीय थिनले थायदोर्जीको अवतरणका क्रममा लासाको आकाशमा न बादल नै थियो न त पानी नै परेको थियो, तर इन्द्रणीले आकाश रङ्गिएको थियो। अनि उहाँले 7 महिनाको हुँदा नै म कर्मापा हुँ भनी भन्नुभयो। सन् 1991 मा तथागत अमिताभ बुद्धका निर्माणकाय 14औं श्यामार्पा रिम्पोचेले उहाँलाई मान्यता प्रदान गर्नुभएको हो। The second earliest reincarnation lineage is Shamarpa. Third Karmapa, Rangjung Dorji nominated his chief disciple Drapa Singhi as a regent. And then Drapa Singhi's reincarnation was recognized by fourth Karmapa, and then the second Shamarpa recognized by fourth Karmapa, and then second Shamarpa recognized the reincarnation of fourth Karmapa, the fifth Karmapa. So the line went in that way. Is called Black Hat Reincarnation Lama and Red Hat Reincarnation Lamas. The system was started in around 13th century, 12th, 13th century. काग्यू वंशावलीमा अवतार सम्बन्धी विषयलाई अखण्ड राख्नका लागि 4औं कर्मपाले घोषणा गर्नुभएको थियो। अबदेखि समर्पाले मात्रै कर्मपालाई चिन्नेछन्। यसको मूल कारण भनेको समर्पा नै दोस्रो कर्मपा अर्थात् कर्म पाक्षिका अवतार भएकोले गर्दा हो। कर्मपा र समर्पाका बारेमा एउटा उक्ति छ, हामी दुई हौं तर एक, तथापि एक हौं तर दुई। त्यसैले आज पर्यन्त कर्मपा र समर्पा बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसार र सम्पूर्ण बोधिसत्वको हितका लागि एक भएर लागि परिरहनु भएको छ। Karmapa was the the founder of the Karmakaju lineage, and Shamapa was the second. The Shamapa lineage was the, like when Karmapa passed away, then the Shamapa was the regent, and then the Shamapa recognized the Karmapa, Karmapa recognized Shamapa. So lineage went like that. So actually not so much difference. Both are lineage holders.
Anwari people in Patan, they request His Holiness 14th Shama Patanpuche to give an initiation for long life. So he is giving today long life initiation to all the people, including he is giving the how to practice the compassion, the God of the charity. So regarding charity, he is giving the teachings on charity also. हिमाली क्षेत्रमा बौद्ध धर्म तिब्बतका राजा स्रङछङ गम्पोको पालामा विधिवत रूपमा प्रवेश गरेको हो। इस्वीको 9औं शताब्दीमा धर्मराजा त्रिसोङ देछेनको पालामा बौद्ध धर्मले विकास र विस्तार हुने मौका पायो। तिब्बत लगायत हिमाली क्षेत्रमा जुन बौद्ध धर्मले व्यापकता पायो त्यही धर्मलाई हिमाली बौद्ध धर्म भनिन थालेको हो। हिमाली बौद्ध धर्मका 4वटा सम्प्रदायहरू रहेका छन्: निङमा, काग्यू, साक्य र गेलुक। मेरो जन्मको 2000 वर्षपछि राता अनुहार भएका मानिसहरू भूमिमा पैदा हुनेछन्। जब त्यस क्षेत्रमा ज्ञान र सद्गुण हराउनेछ त्यस बेला कर्मपा नामक सिंह गर्जनयुक्त बोधिसत्वको आगमन हुनेछ। उनले आफ्नो अलौकिक शक्तिद्वारा धर्मको स्थापना गरी सचेत प्राणीहरूलाई मुक्त बनाउनेछन्। उनको दर्शन, बाणी, स्पर्श र उनी प्रतिको चिन्तनबाट मानिसहरूले शान्तिको वास्तविक सत्य प्राप्त गर्नेछन्। भगवान बुद्ध। काग्यू सम्प्रदाय हिमाली बौद्ध धर्मका 4 सम्प्रदाय मध्ये एक हो। काग्यू परम्परा इस्वीको 11औं शताब्दीमा प्रारम्भ भएको हो। यस परम्पराका प्रवर्तक आदि बुद्ध वज्रधरलाई मान्ने गरिन्छ। आदि बुद्ध वज्रधर ऐतिहासिक देव हुनुहुन्न, उहाँ स्वयं उत्पत्ति हुनुभएको बुद्ध हो। नीलो वर्ण पद्मासान आसीन भई दुवै हातमा वज्र लिई छातीतर्फ फर्काएको र विभिन्न अलङ्कारहरूबाट अलङ्कृत हुनुहुन्छ। काग्यू परम्परा महान सिद्ध तिलोपालाई प्रथम वज्रधराको रूपमा मान्ने गरिन्छ। उहाँले आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान आफ्ना शिष्य नारोपा मार्फत पछिल्लो पिँढीका शिष्यहरू मार्फा, मिलोरोपा र गाम्पोपासम्म पुर्याउनु भएको हो। यही ज्ञान अहिले काग्यू सम्प्रदायका पूजनीय धर्मगुरुहरूसम्म निरन्तर सञ्चारित हुँदै आइरहेको छ।
शान्ति समृद्धि र प्राणी जगतको कल्याणका लागि काग्यू कार्मापा सम्प्रदायले हरेक वर्ष मोलम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। तिब्बतियन भाषामा मोलम भनेको प्रार्थना गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ। यसले महायाना अनुयायीहरूको आकाङ्क्षालाई समेत जनाउँदछ र सबै बोधिसत्वहरूले समस्त प्राणीहरूको हितका लागि पक्षपात रहित रूपमा कार्य गर्ने आकाङ्क्षा र प्रतिज्ञा गर्दछन्। महायाना बाटोबाट अन्तिम बुद्धत्व प्राप्त नगर्दासम्म उक्त समान व्यवहारको आकाङ्क्षाका लागि प्रार्थना गर्नु सबै अनुयायीहरूका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ, चाहे बिच्छु बिच्चिनी हुन् वा सामान्य अनुयायी। मोलम त्यही प्रार्थना हो जुन प्राणी जगतको मात्र कल्याणका लागि प्रार्थना गरिन्छ। पहिलो काग्यू मोलम 7औं कार्मापाको समयमा भएको थियो। कार्मापा मूल गुरु हुन्। उनी अवलोकितेश्वरको निरमनकाय भविष्यका बुद्ध र सबै बुद्धका कार्यहरूलाई अनुसरण गर्ने एवं वज्रधराका रूपमा रहेका छन्। यो परम्परा 8औं, 9औं र 10औं कार्मापाको पालासम्म पनि रहिरह्यो। यी विभिन्न समयमा भएका मोलमहरूमध्ये 10औं कार्मापाको समयमा भएको मोलमलाई महत्त्वपूर्ण, पुनीत र ठूलो दर्शन भेलाको रूपमा चिनिन्छ। सबै प्राणीहरूको हितका लागि 10औं कार्मापा र उनका मुख्य गुरु 6औं स्यामरपाले मोलमलाई मक्युनेमा आयोजना गरेका थिए। मक्युने एउटा मुख्य नदी हो जुन पवित्र कैलाश पर्वतको दक्षिण पश्चिम भएर बग्दछ। दुर्भाग्यवश 10औं कर्मपा पछाडि मलम परम्परा राजनैतिक दबावका कारण अचानक रोकिन पुग्यो। 5औं दलाई लामाका पालामा मङ्गोलियन सेनाहरूले तिब्बतमाथि आक्रमण गरी कब्जा जमाए र कार्मा काग्यू वंशलाई कहिल्यै नभएको क्षति पुर्याए। जब 14औं स्यामरपाले 17औं कार्मापालाई गद्दीमा बसाले, त्यसपछि मोलम पवित्र स्थल बोधगयाबाट पुनः सुरु गरियो। The Kagyú Molam means, the Kagyupa school. Kagyupa lamas, they all gathering and then do Zangchu Molam. Yeah? Zangchu Molam means wishing prayer of Bodhisattva Samantabhadra. Wishing prayer of Samantabhadra is that Molam that all the Buddhist people will do this Molam practice. And so, since Kagyupa, Gelugpa, Nyingmapa, Sakyapa, you have different organized monastery, and then Kagyupas, all the Kagyupa lamas together and do the wishing prayer practice. And then Kagyupa has been the Nyingmapas also after 13th century. 13th century, then Nyingmapas have aligned with Karma Kagyupa. Therefore, Nyingma and Kagyupa together they do the Molam practice. So, wishing prayer of Samantabhadra
is that whole Kagyu Nyingma Saja Gelu, they all do this practice. This means that, when you do the Zangju Manam, in Tibetan language it's called Zangju Manam. I think you have in Nepali language. Every day in the Soyambo, in the morning, the Nepali, the Newari group, they go there and do this puja. It's a wishing prayer of Samandabhadra, Bodhisattva Samandabhadra. In the Malam text is mentioned that the merit of engaging in Bodhisattvas, which has limitless merit. Among the all, if you follow the wish that dedicated by Bodhisattva Samandabhadra for sentient being, if you follow that wish, then the merits has no limit. Even Buddhas cannot explain in the words, because the merit power has no limit, boundless. There is no bound, there is no limit on it. Therefore, wishing prayer of Samandabhadra, Bodhisattva Samandabhadra made these wishes for sentient beings, and we do wishing prayer of Bodhisattva Samandabhadra means we are also making the same wish that he made for sentient beings. Yeah? So then merit has no limit. Therefore, then each of these Buddhist monasteries organizing for people to engage in this practice. So Kagyupa organized Samandabhadra's wishing prayer, Manam Chemo, as well as Nyingma Sakya Gelu. They're all doing that. This is for the people to accumulate merits. Then people will come and they do prayers, so you will get a lot of merits. अझै पनि कर्मा काग्यू स्कुलले मोलम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। समादरणीय 17औं ग्याल्वा कर्मपा थिन्ले थायदोर्जी र सम्माननीय 14औं समर्पाले सन् 2008 देखि मोलम कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ, जुन मोलम पवित्र तीर्थस्थल बोधगयामा सञ्चालन हुँदै आएको छ। मोलम पूजाको पहिलो प्रहरमा बिहान अष्टमङ्गलको पूजा हुन्छ। दोस्रो प्रहरमा भगवान बुद्धको प्रार्थना, तेस्रो प्रहरमा रत्नमण्डलको पूजा हुन्छ अनि महामञ्जुश्री गुरुको नाम संगति। सन् 2010 को काग्यू मोलम अन्य मोलम कार्यक्रमभन्दा अलि पृथक थियो। काग्यू कार्मापा सम्प्रदायका पहिलो कार्मापा तेसुम खेन्पाको 900 वर्षको जन्म जयन्ती पनि। बुद्धगयामा विशाल जनसमुदाय, भिक्षु भिक्षुनी र साधारण अनुयायीहरूको र्यालीले दुसुम खेन्पाको खटलाई बुद्धगया मन्दिर परिक्रमा गराइएको थियो।
यसैगरी साँझमा कालचक्र मैदानमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो। मलम कार्यक्रमकै बीचमा 17औं ग्याल्बा कर्मपा समादरणीय थिन्ले थायदोर्जीले सर्वसाधारण अनुयायीहरूलाई वाङ आशीर्वाद दिनु भएको थियो। संसारका प्राणी मात्रको कल्याणका लागि प्रार्थना गरिने उक्त मलम पूजामा समादरणीय 17औं ग्याल्बा कर्मपा थिन्ले थायदोर्जी र 14औं समर्पाको दर्शनका लागि मात्रै पनि संसारका प्राय सबै देशका अनुयायीहरूको कुम्भ मेला लाग्ने गर्छ बुद्धगयामा। Om
हरेक दिनको शुद्ध चिन्तन, सुखद भविष्य अनि सांसारिक शान्तिका लागि।